na uguso a wo hye ewo Adom TV so nenso yetoa yensem no so ewo atifido mantem no emu nanka ebra ensuo etopa ewo mantem ma akuafo etim egu wo nobaye eye kotonim abosumi nim nenso obenim bosumi yi ensutobra hyase ya Adom Kasee ya bo epini Ghana Matthew ene wo mu atwetwe nkomo no wode eto akuafo anim se wonhwe wo mu yie ene wamfa aduaba bia ankwankwahye me sanse ensuo na eto no eyewie mu sakraye ene dia bas wo kokodua bibia ebetimi aseye wo nobaye ni nyina osutobra ba kope ena wo ko atifido mantemu a etimi bua pa ema akuafo enobaye enyini promprom ehyase kotonim abosumi di kosi ayewu bosumi nim afibia nenso eduro benim bosumi mu enema sesan ya ensuo hyase se eto sensuo yi etototo yi ede enframadenden ene hyase a obenim bosumi de etoso aduo no eto yi a Premtobre Kasee mu a omanfo adwene mu ye wo mu ntanta Adom Kasee ene Director General of Ghana Meteorological Agency ano ora Eric Suman kwatwetwe nkomo busa ne se ede na abanti a esutobere hyehye asesa no kyere mu se ewie mu nsakraye ne sesei ede nsunsonso pi ena aba ewiase senso bibi anya de betimi se bayi a obebo ne ho ban afri nsuyire ene atore nchem ehu yen anam ntu bia yetu no ti setimi ebia biem setimi jai ya hyehye asa na wama ye environment ne climate ay kama abo sense anya sa na se ye makoso se ne ye ko ne ya na ye hyehye wura na climate so tomra ese nya no nya se ne nya no na se bagidigidi na konso flada ya na ba be haye be say fuya ye be say be titina e so le faye nti emedi atwam na nka bia nsusiri wo ka ho asema ka won ka Northern region but last year wa potem ho ba nsu shiri ma ni panson ehwe omo life eno achi wotu akuafo sesa abrenya bre wose wo mu egu wo nobaye isansa reyi ane nobaye a wodua no ensuo ya eto dindindin akwakosai no wo mu entwen eduru kotonim abosumi ni mu a na wo hye won kua no ase bese aba ti mra ya ye Northern South Africa tama omunsu be start ya kasa sisi ya de mu se bia ba ko ana mi no bi enkyere se ensu to astart wo Northern region nti mafitu ma se afo ne mo nsu de ye mo dwumadi eni se mo pro mo ho en start do mo fuye because nsu atoba ko ana mi yes I bet yes I no could be area ba na wo se na ni nyina se yan omunya botere no mo ni echi na bread wa betwi ya sa so I started off na fe master